Boaz aine omugisha niwarwire ensigo kandi nagira ngu okubaho kwe hati n'okuba nayejonesa ebyoma kubyeshagamu omu magara gye kandi endwara egi ekatandika mpora mpora omu mwaka 2022 arikushasha omutwe kwonka ku bagiire kukyebera bagira ngu arwire pressure. Nishuka nkaba ndi aha murumu naruga omu kasheshe nahika aha murumu nateerwa omutwe mwingi gwenda kunyita nagaruka omuka nahikira omuka twagumizamu twaza aha akakiriniki akabaire katuri haihi okuza kupima bashanga BP yangye eri ahaiguru munonga, so batandika kujanjaba controllinga BP nagira ngu bakamuha emibazi yagimera kwonka empinduka yabura yaguma nayeyongera kuba kubi nikwo kuza rifaro bakamukebera bakashanga arwire ensigo. Bwa nyuma y'emyaka 2 arugamu ensigo bagira ngu pressure ekaba nyingi yateera ensigo kuruga 2024 twatandika kujanjaba ensigo. Boaz nagira ngu ayireho obusasi ekizibu kyayine n'okubura sente kandi obu otiireho n'okugireka obwagumize ngu okuruga yemereire okukora embeera ekamushobaho. Ebyekurabamu nibingi, obusasi nibwija, enshasha n'obuzibu bwa sente ahabwokuba okukora nkemerera okukora kuruga omu mwaka gwa 2022 nakwata endwara ndi omushaija omufumbo aine eka aine omukazi omwe n'abaana 4 okubareeberera hatukundeeriire ekizibu. Omubazi ogu turiho esande tuba nitwetenga dialysis turikushanga tuba nitwenda sente ziri omu 18,000 twatubariremu emibazi na dialysis buri session tuba nitubara 18,000 wagibazamu esande egyo n'emitwaro nka 32,000 nyowe nk'omukazi otiine ekindi kukora sente ezo tindi kuzibaasa nahabwekyo nikyo kushangira nyina amabanja okunoku owayihahwezo. Rose Muhindo omushaho omukugu omu kuragurira endwara z'ensigo nagira ngu emwe aha migasho y'ensigo n'okugigeneshagama hamwe n'okukora enkari kandi okuzira kurwara omurwaire natandika kukoresa ebyoma okugigeneshagama ekirikumanywa nka dialysis. Bona n'endwara ezindi ezikurwaza akajejera k'ensigo kakaguma nikarabyamu ebintu ebitashemeire kuba nikuguma nibishobora oshanga hati kagiramu nk'obuzibu ekigambo nikiringwa konka endwara ezikuteganisa akajejera. Then twinemu even simple things nk'omushwija gw'ensiri nagweta simple but it is not a simple thing. Ogu nagira ngu omukyanga kyankore kyona buri izooba nibatunga abantu barikuhika 30 ah'irwariro abaine oburwaire bw'ensigo kandi oburwaire obu nibureetwa ebintu bingi ebirimu endwara ya shukaari hamwe na pressure. Hati ekikutuma omuntu narwara ensigo commonest ninga ekitukumanya omu nsi yoona number 1 ni shukaari. Bino bwa shukaari ine nk'obukudamaginga emisi y'omubiri totuso tukye otukuba turi omu nsigo shukaari netuteganisa pressure nakyo nikoza endwara y'ensigo n'emwe aha ndwara ez'abashaho barikurabura abantu okuguma nibakyebeza buri kaire hamwe n'okurya ebyokurya ebikuyamba ensigo nk'eminekye, ebijuma, nk'enyanya hamwe n'enkoko okubaasa kugyerinda. Okuhwera Boaz noobaasa kurabira aha namba z'esimu ezi 0778 25 41 eri omu mazina ga Boaz aine omugisha ninga ya 0753 00 83 17 eri omu mazina ga Sharon Namanya gashakwa Edison Kinene.